give advice kada gid aspiring singers and aspiring let's say aspiring igorot actors, actresses, and aspiring filmmakers. What can you say? What can you give them? And what advice can you give them? Okay. Kada iti aspiring talents kaso iti bagbaga tayo kakaroon ada iti singing competition kat imit-meeting tayo isuda. First is kitaan nyo jay maibagayan nyo. Kitaan nyo no ay ayatan nyo nga talaga dito nga raraminan nyo. And then santo ko'y ag-proceed. Mas tano gayam nirugyan nyo for the sake of experimenting or excitement. Aslamat lang ag-aram ka. Hangkang ag-aram nga dagos na dati kursunadam. Agpalabas ka ti 3 months, baka ma-realize mo nga infatuation lang gam or crush. Yeah. Nung naglabas iti 3 months kat makita mo talaga nga umununog. Umununog iti panakatinag mo. Panakatinag day tapuso mi jay nakita mo babae or lalaki. Then siguro talaga nga ayat dayta. Yeah? So kastamot iti talent niya. Kastamot iti dito no ayat mo iti act, maging actress, actor. Ayat mo iti maging producer or director kasi siya. Kat ada iti Vince mo ako na bumangon ka kat ayan nga tati kastak nga ag-video siya. Nung kunan ti panunot mo. Ay nga mo agpat ka pa lang ay medyohan mo nga agpanunot ka pa tabaka no pinataray mo naggastos kan iti gasto isa mo tapos gab iti uni na kat tiket mo kat makaadal ka hanman nga lapud dayto iti adal nga andagam iti mas priority nga banag in the future. And then may sabay kat kanag iti aspiring talents kita niyo mo dagiti ka konektar yung nga tattao. Baka mo to saranda da kayo lang, nya. Kita niyo jay ko mangitunda kinyayo karon adang ka iti unique nga talent. Kita niyo mo dagiti talaga nga makatulong kinyayo. Han nga ang mang take advantage kinyayo iti talent yo han nga usaranda lang iti fame yo tapno lang makilala damot or para iti personal nga intention da. Yeah. And then may sapay is no singer ka, kita am dagiti kaibagayan, kita am ti kanta nga may ibagay kanyang, kita am iti no entertainer ka, kita am ta ma-entertain mo amin nga tao, hanlang nga may maysa nga level, hanlang nga youth, hanlang nga senior citizen, hanlang nga babaro sa babalasan. And then as a talent, masapol nga ko, no entertainer ka, masapol nga open-minded ka nya. Yeah. Adaman iti basyo, adaman iti ka, normal na kita. Haan mo nga tutupan iti social media. Haan nga umanay dito nga pakadepresa, accept the fact nga amin tayo katantayo nga antayo nga entertain iti amin nga tao or hantayo nga ekspektaran nga amin nga tao kat ma-appreciate na tayo. Adalata iti mang dislike kanyan. Yan. So don't read comments. Kita niyo dagiti tao nga mabaling nga sidagan niyo tapno mas ma-develop pa iti talent yo. So yeah, it would be safe to say nga kita niyo dagiti tao nga sidagan niyo. So you can approach Sir Andrew Paulino, right? Mabalin na to. Mabalin na ta. Yan.